mau buat. Pa! Ah. Abang acik ni. Aduh, perisok penagurangan. Si butuh perisok dari mana pak ni pak. Aduh, aku. Cik ni jual orang paton. Warna benok ku mangulon. Nang to hobi-hobi. Iko mula na mayo. Baru maju di uta jo. Nang to hobi-hobi. Sabu saya marsugo ta mangulo so gudang na lubi bogas sunne. Dang siarong sul mana lewat ni sabu jo na mangopa jo mula jo ba. Nang to la ra mula ko tu to. Aku buah namon. Salah ku di hutan. Baru kupe di pangarto waddo. Isi men mga na mangurusa na mga relatives sa lusulnya. So na taba manom berturus sulah harapaton. Taba hacik do. Aga Tuhan. Dongani ma Tuhan.
parong naing buras ni kupisok na na malamun. Nang parong na persugat tuwa. Ako ang mga tag tus patol. Kung hanyak kapisada ni. Mau kecil nih. Tolong! 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 Ah, ah. Masa bisa tahu tujuan pun? Aduh, acik na yun. Bah, may rungo tulang. Isi ho na idapuri. Bah, may rungo tulang. Minum aja tulang, minum. Maruga, waktu sok pare. Nah, uwi dari naking tulang pingsan ni rumah. Makana, mama tulang tu jabon. Ima, minum aja tulang. Ayo kon. Bahasa pingsan tulang naking. Atong ngolo rato ho iba beri wah. Anakin memang alok bering si kopi coklati. Pas manggis gisaw nga songon na malamun yang hubuat. Sa wala dyan na marsuntik. Naro ako. Tapi pas majak kita gabi madabu. Pinsan. Ada ko to memang sungod di be. Dua nga nakin beri nga sa ato tu jagon. Atong ngolo songon ni beri. Huk majo ape ho jo parijak ko ba. Asaman di jojo. Tak beri maju nu baju ku sila. Asa ugat di jo pakai kon. Olo tulang bupara dia be. Oh, boleh. Tong songoni tulang mulak mau dah. Oh, boleh beri. Saya mah tulang dah. Boleh. Atau malum saya ni tulang. Mana tu beri dah? Oh, mah tulang dah. Boleh. Memang nabur juga apa itu tuh si ingot obah. Memang nang salah apa najulo makna si Rosmatik kinapos kami. Ilok ko ba nagaling tamaruan marok ka pinak. Pasotok ko mo to buruki. Oh, oras baru. Baru kabar buru sehat, baru. Ini baru ba orang sehat dua. Na tersadala waktu sabana inapai. Apa yang nak kurpat tu. Jadi Olo sama sedot tahu. Nah, buah tulang. Ngalam malum. sungon ni mah beri wah. Alam sungon na posido. Uy, halapat ton. Adel. Majo minum ni si ingoton paribamon. Olo Bapak Olo, PT dah. Bah, naro do si Adil tulang. Oh, lupa. Nekin don botar hidup sahat tu sun. Ayo telepon na tuari. Adang gue mer tu bereng tepat tempe. Asa nanggo pala dong so mengurus saya di Jabon. Oh, itu ada tulang.
Bah, aroh dek. Tambaga hobi dah. Wah kabarmu? Sehat. Oh, di masjid aku jauh. Minum juga. Citin, Bapak. Aduh, bang citin dulu bah. Aku tuh memang natahan harus ngurut. Udah kau Bapak sini. Malum doi Bapak. Oh, lo buru. Pasongon udah songon nang hudok ko nakaling itu buru. Ngato si hol niyan ro aku. Muli banyak ku buru. Tapi itu ko konak kita ngarong dope. Duli na mana foto. Pas musay nungay roson si ngotol. Paribamon. Ay memang niantang paribamu kadungon. Inyarwak ko nomor Panginoon at buru ko siya Panginoon. Si ngoton berikom man yan nagabehelak ko. Imenem buluboy Panginoon ko tuho buru. Ahulala mulu nga mahara sa hotak ko. Balu na masahit to buru. Unang binadi jua hoy buru. Si ingot paribamon man yan nagabehelak ko. Ino buluboy Panginoon ko tuho buru. Alana kas do dadda si ngoton julu wala buru julu buru dan buru na Halo Bapak. Kalau ikoni do, Bapak sehat. Panjang ni umur. Kalau ipeatan ni Bapak Kalau paribanon nagabe tau tiaw. Bapak dong boto. Songon dia paribanon. Nadenggan main na dilain Bapak itu au. Bahasa gabe songonot tuh lah. tole mamire iyas maru Ahmad Jalo ditikina haruan patorang uku doi Mungkin do suruh amula dung sehatan do nau dapat tuh pamaja di udah ni ati bolu mere Bah, molo songoniro tulang. Mulai hati mah tulang. Dia naik Bapak Saldon. Saya budari dah mulak dope. Ambensi pikiran. Kamar Said geleng nak. Pak Aldo. Cok. 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 Ini harus silap petan sama pintu lelengan. Bah, nggak mulak Oh. Bapak Saldon. Sendi hopa. Saya budari dah mulak ko. Pagkudaw-kudaw katam, bejot ka siya. Lujo iba. Malu, dia rotasi. Liling naik. Yan na, Teson. Liling ako. Nah. Sendi ada hopa. Saya budari dang mulak ko. Jama jogel lek tahun nga.
Marsain na budari. Ah, bagu udah kira katam. Apalah mengurus dak bidang bui ho. Alah. Aha mana dari bereng bapaon sen bau songonon. So adong haseana. Ulak pagi, tian ulala bapa. Songon dia maon. Marsait popum bapa, dang di bereng mana. Tuh dia mau mengalu-alu bapa. Ope ngamar Said. Bagi aki dah bapa. Halo Le, Ya halo Le. Mana kita nanti Le? di tempat biasa lah Le, tempat yang biasa yang banyak cewek-ceweknya. Oke. OTW. Ya Le, kemari lah, jangan lupa Le, bawa modal Le, cepat Le, aku tunggu nih. Oke, aman itu aman. Malu. Pakai jaring hijau. Itu dia bapa. Anong ko sa utik. Itu dia. Anong ma hawapen yan. Kaya sukum. Baru peho mulak. Neng laho muse. Tak ya majo. Sadia. Jadi apa tahu? Geleng tamar Said pa, neng marubat. Baja lo tuh amangmu. Pakai majo. Pakai jo. Pa, neng marubat anak ta pa? Ya lo tuh amangmu. Pa, Perlu. sonjo lo. Ah. Pa. Soalnya dia may tanah. Yang dong behepeng tangan dibuat bapak nak. Tuh dia may marubat. Sayang. Aduh, sayang. Dulu harus bayar. Om majo. Takut kali nggak dibayar. 20. Udah cukup. Potong. Terus. Asal jangan nyesel lah ya. Tuh. 9. Malu dijawab dong. Rasulit di bapak BG. Narang main bapak. Bereng coba. Nero ada bapak. Oh, lo buru lah. Masuk pak, pedul tak? Di luar ambil sama kata lo. Sudah mau kurang. Boy pak. Minum bapak, tes, mana kopi. Belum mai buru. Marho saja sotak hijau. Wah, kabar muna buru. Sehat bapak. Oh, si Aldo? Sehat dong? Sehat. Oh, melate sama itu kan. Itu dia lo helai, bapak ni si Aldo. Baru penakingan karya aja bapak. Oh, itu hati. Oh. Maksudnya buru. Asal madokon helai do bapak ni si Aldo. Saya dirupi jono mengubah jo tusabannya apa maksudnya. Oh, dia mati. Pas buru mau jono di mana jo? Buru dengan non di mana? Bang sibuk, Aku kabari bapak si Alu bapak. Oh, Aku iya buat tolak kana manang tu dia sonari. Nakingan doko ni mana karya aja do. Oh, burju do gerejo helai kan buru? Burjuian do bapak. Malah ate matututuhan bah. Baik majo minum hijau bolosong ni. Kopi bapak mana tes? Air putih be tu. Tidak bapak. Oh, dang salah mamil kita pe ya wah. Burju dah betu tu helaki bapak ni sel ni. Ani taring onai di neng sel te. Masih lu mamerong pupuki song na sutari. Coba bapak, ngomong bapak. Ani dia sial lu buru song na sutari dang arong terbegi sorana. Masa di mana bapak? Marsahit. Oh lo. Nama si lu ratu punai di tu bereng jo. Satu
ya. Dua. Tiga bandar. Bisa ditambah bisa. Mau nambah. Main sini lah. Suruh kali pada kartu ini. Nggak bisa gitu. Oke, tambah nih. Oke. Mau ngerokok, Le. Bisa. Ah, 9. Tuh kan, paling bilang kan? Main terhancur lo ini. Hop, 8. Sabar ya. 1-0 nya itu. Harus Jadi ya. mampus lu dari 420, Le. Jadi bayar 8 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limpul. Gimana nih? Berarti ini 50.000 lagi. Atau ini aku bayar dulu ya. Aman itu aman. Jadi Enggak ini. Enggak aman tunggu. Tenang aja orang lain. Ngapain goyang kali? Ini 200.000. Setengah. Nilai berapa itu? 420. 420. Aku bayar sama lain 300 dulu. Berarti aku bayar 540 lagi. Jelasin, Le. Jelas, aman itu Le. Le pegang handphone gue nih. Enggak yakin aku ini. Enggak, Le pegang handphone gue nih. Aku balik ke rumah sebentar. Oh, jadi kami tunggu sini. Iyalah. Oke. Sabar ya. Bentar dulu ya. Ini ku tinggal handphone gue sini ya. Oke, Le. Datang ya. Hmm. 400 tadi. Le. Oke. Oke. Diganturkan ban. Papa, sanjo lo, Pak. Ah, Dulu jolo Ah. son. Songonon. Nakingan kan lo bapak tuh son. Namereng anak tado si Aldo. So sehalian mah nakingan. Dokon bapak. Urupi majoloi mana? Bahasa suruh amang iya mangula. Aku makana katok pro tu son, neng mangido hepeng do. Dia jo hepeng mi. Asa torlawau. Dang bepeng, Pak. Ngadiho sude. Atau kan mau buat. Pak! Ah, Dan meo bapak. Citian ulala bapak. Sungun dia mohon bapak. Sudah nggak dibuat di mana nggak habis sudah bapak. Bapak. Ikon tuh jamu bapak nama nang tahan beau. Baru bisa ini. yuk. Mantap. Katok pro kan. Banyak gak ini? Yang malah. Ini Le. Gue beli kemarin sama orang rumah, gue 2,5 juta. Nah, jadi 1,5 juta aja bayarin. Ini yang bayar ya. Ada lanjut kita ngomongin ya. Ya, jadi ini gua ambil dulu ya. Oke. Gua bayar dulu berapa? 440 lagi tadi kan? iya, Le. Nah, Oke. Kayak gini baru ya, Le. gua ambil ini ya. Pas kan? Oke. Ini deal. Ada masalah. Nah, Nggak salah ya, jadul tadi. salah, Le. Ini kan kartuku tadi. Iya, lah banyak kali ngesum itu. Iya, namanya apa kartu, Le? Gara 9 Le bilang gak sah. Enggak, karena jatuh tadi. Kalau tadi dari apa kan? Kalau tadi bolok kayak mana? Ya terima juga, Le. Ya kan memang udah itu kartunya dari atas. Kalau gitu. Hmm. 7. Kalau sama kita Le, tarik lah ini ya. Ya, oke, sah. Ini tuh lah peraturannya. Kalau 9 Le bilang gak sah. Tolong mata dong. Kalian kayak mana? Lampu pun gelap gitu. Entah yang kalian apa tadi. Berapa lah itu? 500, Le. Ya pakai aja gelap bui. Ya. Sudah lah Le, gara-gara bayar kayak gini Le. Le bilang itu kita hidupkan. Nah, kayak gini. Oke, mantap. Nah, jelas kan? Ya nggak berubah ya Le, tetap 3 ya. Udah lah, inilah aku. Pamit lah aku, ceng lah. Nah, berapa nih, Le?
Juga bagi-bagi orang lain lah itu. Aku balik lah. Jangan kayak gitu lah. Soalnya mana nih si kawan ini? Kurang ini, kurang. Ya cuman lagi habis, lagi. Ya udah nembak lah aku. Gak bisa gitu lah. Tunggu dulu, Le. Tunggu. Gak bisa gitu. Biasanya macam mana kita bikin? Jadi, kayak mana nih mulai? Loh, jangan kayak gitu lah, Le. Aku izin lah. Aku udah masuk cincin kalung bini gue lagi. Udah banyak, gue hancur lagi. Tolong lah. Jangan bawa bini judi nih. Iya, kan nanti ada uang gue ganti itu aja nya. Gak bisa kayak gitu. Alah, kok kayak gitu orang. Alah. Tiga lagi. Aduh. 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 Ay. Dong Bapak. Nah dong doneng. Sukun tu Bapak. Apalah, hamalungan guru ning suku lo mutu aku. Sokonon Bapak. Puasa margogo tiki i Bapak. Ikon sau tau di helani Bapai. Bah, gini bisa ngasing-ngasing hubereng suku-suku mu guru. Na di sol-soli hodo hamulio mitu helaki. Dang adong sol-soli Bapak. Alay, didokon Bapak do. Tiki i. Nabuk judo helani Bapak on. Alay, gabe songonon ma naruto au Bapak. Mau haru guru. Ah, na masa. Sungai lesel tuh. Mailayan do Bapak mendokonon tu Bapak.
Itu kuci. Berarti orang jual mari jago. Jago coba. Aktif. Aktif. Keadaan nilai apa perahian nih? Ayo misalnya kayak julu mulak juk. Ini marwah. Kisah. Aduh apa itu? Apa itu? Ahai. Bah, buah yang mana itu? Aku buat itu. Akin apa pas lagi ning tukur itu? Apa yang jumpa ku leon di pinggir jalan? Paldo, wow. Sedih dah hawa seorang ha Paldo. Paldo. Jalan gua maju tuh jauh itu. Oh, betul mak. Halo. Kita. Boleh tuh. Boleh tuh. Paldo. Masuk. Mulak songonon. Paldo itu masuk kopet. Calon data. Boleh. Buah di mana? Itu Aku buat itu. Laki jumpa ku pinggir jalan. Paldo. Wow, Paldo. Sedih aku Paldo. Paldo. Mang, sama dia mon. Mang. Paldo. Kurasa. Nah, dia tuh kijol baru nakin itu. Dia mon. Pekti mak, terpencil bapakku dah itu. Aku mula maju itu dah. Orang suruh aku tokin. Oh, mulai hati dah itu. Oh, boleh itu. Mulai hati goreng itu. Boleh itu. Nenek ketemu. Anjir, bicara dong. Halo, Bapak. Jadi ya, Bapak. Rojol ho tu jabuku Bapak. Nyon. Hela munaon. Mulak tu jabu, nga sudah habu hina. Dakoto na ditaruh na nagkingan. Dongan na, dang pala usukun. Rumah tu Bapak dah. Asal pete dah. Dangan dong aku di son, hola sial dodo. Oh lolo, halo Bapak. Oh lolo Bapak. Paldo. Aduh ngoh. Wah, songono itu. Paldo. Batu jauh setindang. Sok. Sedih ho, buat songono itu. Hah? Sedih ho. Songon dia. Dia natsis. Dia ada bapak oi, seneling ro. Emang gua? Dia Mau bapak bapak sendiri? Bengon. Aku buat sama dia. Ay naman mo do, Bapak Aldo. Aduh si bapak Ipaldo. Orang sama. Nah, terlalu marjuri dah naking awang mamang. Dak kugarar. Tebuki mau isi amang. Marjuji, berarti sono dapat terus panghalo mati. Nakinongan umanisya lo baru saja uri babaw sudah pangalahom. Uri puro sa lelego purjuho songon na hutad dati tuloy-tuloy. Jadi mula sonari om maupana kanadulami paallo. Obe maallo. Asitong na nani ko pawo mula sinna jolo nang itututubiho. Mula sonari pawo madirim, pawo mapangalahom. Do mo mga roti akahan na perlu jabon. Urubi man isaldom mangula sudena. Do tutularang. Ate paallo. Olo amang, bukan amang. Tole ma bolo songo ni do padok ko mo Bapak Aldo. Alay bolo hubereng hiran nga sosian iyas ni Ramdo pe na madok ko ni naming mubay ho. Si Toro ya mang. Marjanji na mau. Kebe bau masong ni amang. Muba na mau amang. Kita maaf yo amang dah.
Tuh ya masan mah tuh mu bawa emang dah. Oh, coba ngocok. Kita mau dah. Paldo, ikut sama mamamu bawa Paldo. Kaya ate mah dituan